دم باشوره گودای رادیا دنگی زلال انها دما برفرهی نوچه بولتنا دم جمیر 12 دست پید که به گرینگترین سرنوچه. روش لناوندا باجار کوبانی آرامه چک درین داعش توپن هاون داویژن گریتل شعری لروج آوای باجار کوبانی. فرمانداری ناوندا هیزا امریکی سنت کومه لیو د آستون راگهاندیه کو اگر ترکیه ریا بنکه عزمانی بده و کاریوان پر حسام به. هفسروک پارتیا یکیتیا دموکرات پیاده صالح مسلم راگهاندیه کو هیزن پیشمرگی کردستان رولک گرینگ ده پیش و برینا داعش لکوبان ده دبن. وزیر برگریا بریتانیا لهولره راگهاندیه کو ولاتیوی ده آلیکاریان سربازی بو هیزن پیشمرگه برفرهتر بکه لشر دجی چتین داعشه. دوباره سلاف گهدار رادیا دنگی زلاله. روش لناوندا باجار کوبانی آرامه چک دارن داعش توپن هاون داویژن گریتل شعری لروج آوای باجار کوبانی. لنزیکی سینور کوبانی هاتر آگهاندن کو دنگین هین گلیان لناوا باجار کوبانی تینه بهستن. لروش با آوای کی گشتی لناوندا باجر با آرامه لگوری پیامنری روداوی. هر وهاوی پیامنری اشکرکیه کو ویسوی چک دارن رخصتنا دولت اسلامی لعراق و شام داعش سه توپن هاون جگوندن مزری و در دوراوی آویتنا گریتل شعیری. هات زانین کو روشا لعالی روجهلات و روج آوای کوبانی آرامه و بلافرین هفیمانیا نابنتوی جشفا بوریده لعزمان کوبانی دفرن لی توجه بمبه بران نکرنه. ده دربار شر دو لکوبانی ده پیامنر روداوی گوت کو دو ایواری پشتی دمجمیر ده ایواری شر و پفچون نگران لتاغا پیشسازی و تاغا حج رشید لروجهلات کوبانی دناورا هزین پیشمرگه یکنه پراستنا گل یپگه و چکدارن داعش ده قویمینه. وی پیامنری اشکرکیه کدو بلافرین شر ین هفیمانیه یا نابنتوی چند جهن داعش لناوا کوبانی ده بمبه باران کرنه. فرمانداریا ناوندا هیزن امریکی سنت کومه لیود آستون راگهاندیه کو اگر ترکیه ریا بنکه عزمانی ده بده هف پیمانیا نابنتوی یا لدجی ریخستنا داعش ده پیش و چونا کاریوان و حسام ببه. آستون لی واشنطن لسازیا رامانا بشداری پلانکی بو و گوت اگر ترکیه بریارا زیده آلیکاریان یا هف پیمانیا نابنتی بکه به مسوگر هیزامه بخورتر دبه. آستون لسر پرسا جبر کو ترکیه دستور نده هفیمانیا نابنتوی بینکه عثمانی یا انجرلی که دجی ریخستنا داعش کار بینه چقاسی بو تفگره استنگیه دردخینه وها برسیف دا. اگر ترکیه ریا بینکه عثمانی بده هفیمانیا نابنتوی لدجی ریخستنا داعش ده پاش و چونا کاریوان حسان دبه. تایبتی جما فیوان یم بکار آنینا بینکه عثمانی هبه امیر گلک حسانتر لدجی داعش ده شر بکن. هفسروک پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیاده صالح مسلم راگهاندیه کو هیزن پیشمرگی کردستان رولک گرینگ دی پیش و برینا داعش لکوبانی ده دبن. مسلم ده هف پیوینه که ده لگل روزنامه شرق الاوسط لندن دیار کریه کو اگر پیدوی آوان به هجماره که زیدتر یا پیشمرگیان هبه او ده خواز بکن و لجنه سربازی ده ناوبرا هریما کردستان و روج آوای کردستان ده بریارا لسر بده و رد کر کو چه گرفته لسیاسی لسر شاندنا پیشمرگیان زیدتر هبه. صالح مسلم هر وسا دیار کریه کو پیشمرگی لکوبانی کسین شرزانن و بکار آنینا چکین گران و پیشکتینه و بتایبت چکین دجی تانکان و زیدتر جران کیلومتران دکارن آرمانجا خواه بجه بینن. هفسروک پیاده دویجه هیزن کردی ده پیشوچونه دنه لی بهشیاری جبر کو داعش تکتیکا شر گوهرتیه و کاری خواه لسر چاندنا بومبه لسر ریا کرنه.
رکفتنا دهوکی دنافبرا انکسه و تفدمی ده لروج آوای کردستان دنگ ودایه و بحثا ناکوکیان دنافا انکسه ده تیکرن. نوچگهان محسن دیرکی اف راپورت دویم جاریده آماده کریه فرمو ام تفده لی گهدار بکن. پشتی الهفکرین آجواتا کودده که دا چه بود نافبرا انکسه و تفدمی دست بکر کودوار پراتیک ده بیبکار آنین. لیل سر مجارا پاروکرنا هشمارا اندام پارتیان ین کن بین تمثیل کرن بناوی انجمنان اجتماعی کرد لسوریه تیگو تن سرویه که کناف کوکی هیا. احمد اوسو سروک انجمن خوجهی باجار دربیسیه جرادیو دنگ زلال دبیجه کو او یک نراسته تنه دی چاپمنی راگهاندنه او یک تیگوتن. براستی از بینیم جی مخابنی یعنی قنوات راگهاندنه دبی ناکوکی نابینا انجمنان اجتماعی کردی تیت خلافات نابی متننه و تناكوكي تننه بالعكس ام قش ببرنه بيك هالوست و بيتر خيا كرد هفيمانا دهوكي ام بدنگكي ام چون هفيماني امرونشتن والبنسيها سروك مسعود و اف بيمان شو سري والفرجي ام ديسا بيك دنگ و بيك هالوست ام ببربن و ام بهفراني خرونين تفقر راجباكي ديمقراط و تناكوكي تننه راديو دنگ زلال بهف بفينك تايبت نرين اندام بدكسي اشرف الملة لسربي مجاريس تندبو بريارجي مجلس الوطني الكردي هي حياة مؤتمر سياسي شبه شار اندام بارتي ديمقراطي كردستان سوريا افايا بريارة مجلسية انا ناكوكي هني امدبنا وي شار سربه مثلا دوازده او اما او شار بن يعني وقت شار اندام دوازده بدوازده وبتشار اندامه اولا خرد في مجلس ويعني ام نتشار بن او يزعيف دبن ما خواست ام نرين جوانين بازار دربيسي جيل سربيه كي بستينن كرسي جوان كيم ازي كرسي يابدمان يا اخي كرسي برن الجمع بس مرسلا انه وري والله بركرنا مصالحي خوا ومصالحي خوا تري داجون وملت هشتنه وخورتي ما هشتنه يروح هزار مشكله بسر سليمتي او برادو كرسي دان ومصالح اخواني حزبي طنق ومصالح اخواني شخصي نمرسلا يك الجمر الدهوكي كرني يك بوني يك والفيدري شرخك هي ناقي انهب وتبيها ومجلس امني وطني قرك او بخوا الهف بكن بكي كوادري وان هنا اندامي وان بري هنا اي بارتيا هنا قرك بدن سرهب ومرحله نا خلافاتي مرحله بويا يكيتي ويكيتيجي يعني بوي ضرورات قلكي عاجل وملحج ملتي مره ملتش كي جوان خواز انه او ببن يك جوا رايا احزاب بيك بك ملت جانب بريخ كده طالما قبل من يصير خلافاته انه كرسيك مكيم يكاتا زيدا امناك تشكي هقوي واببر الهوليري بن لويدا بن بين فيدا برا خلافاتي خرنين الويدا حلبكن ور الفيدا رارونين جاملت قلدوان بمش اذهب يا مش احزابي واحزابي ما كردي قش كامل يعني دعوة مش قشاري انه خلافاتي كرسيها راهجيني قضية ملتك نار دستي ودي وفرصتك كردار هاتي بلكي نعوضان دينجي الفرصة تيغو تنكو دروجا شمية دا كاتشمير يازدا دا وجواتا انجمانا اجتماعي كردي ويهبا جبو اف مجار قالو اف گوتن تنگو تنكون الهفكرن هيد نافبرا بارتيان دوی جواتي وبفر نافكوكي آنا جبو راديو دنگ زلال حسين ديركي دربيسيه America that helped remove and destroy Syria's declared chemical weapons so that they can't pose a threat to the Syrian people or the world again. And it is America. يكتش از رجال قلت يم تجار إيماني نكم تجار دجمني خوب يم دانني دول بي حاضر في ضرب دجمنه ديارة تشتكي هاي الجياني قيمة در أبيش وضاته البر باندكم أي جل سوري أي جل روجافاي كردستان هذا لم يجا دبا هون هب يكن يكي تانا تابيد من نبانا بيشكبه وزیر برگریا بریتانیا لی هول راگهاندیه کوالات وید آلیکاریان سربازی بو هیزن پیشمرگه
برفرهتر بکه لشری لدجی تروریستان داعشه. مایکل فالان ده کمبونه که ده لگل سروک حریم کردستان مسعود برزانی دستخوشی لحیزن کرد کرد و تشکناندنا تروریستان داعشه و ایریشن وان را بگرن و گوت ولاتی وی برفره جعالی سربازی و مروفاهی و هفکاری خواه بو حریم کردستان برفرهتر لبکه. هر وساد لبینکیان پدویان هیزن پیشمرگه کر یه لشر داعش تا بکارتینن جعالی خواه مسعود برزانی جی دیار کریه که پدویا چه جه و بنگه هن آرام با تروریستان لعراق و سوریه نمینن و گوت بوم شانازی شر هوانه یا تروریست دکن. هزین پشمرگه شوابوری لدردورا باجاروک شنگالی یا باشور کردستان 41 کردن ایزیدی که دست داعش دابون او رزگار کرنه. حتی زنین که 41 کردن ایزیدی دست داعش دابون جعالی هزین پشمرگه و حتنه رزگار کرن و گهاندنه چیای شنگالی. فرماندهی هزین پشمرگه لسر چیای شنگالی آشتی کوچر جه تورا میدیای ریا رو داوره او نوچت پیش تراس کربو و گوتوی حتنا رزگار کرنا و همو جن و زاروکن تشتک جی بوان و نهاتیه. آشتی کوچر دازانین که حتنا رزگار کرنا ده هلیکوپتر که ده و درباسی زاخو ببن. تزانین که کردن ایزیدی که یا که شوابوری حتنا رزگار کرن هر وها بشک دنجید خلکین دورا شنگالی ده دما گرتنا دور جعالی داعشه و نگاری بون خلاص بکن لو ما کتبون دست چکدارین ریخستنا داعشه. جن نیوی جواکیه گلو و مافی خواه بدست خستیه ده هر واریده و بتایبت دواری سیاسی ده. هفکارمه گلناز حسین راپورک دوی مجاری دشمره آماده کریه فرمو ام پوراله گهدار بکن. وی جواکیه و نیوی مایه پروردید که لوراج مافی ویه ده همو واران ده بخبته و بتایبت دواری سیاسی ده. و جعالی جنک کرد دبیجه تجاری جواک پیش ناکوه که جن و میر به هفره کار نکن. أكيد مجتمعنا تقدمنا وبيشكتنا بإلا جزلان وبيرك هردو بهفر كاربكن وهردو فرصة ودور بدن هفدو لأنه أب مجتمع الجالي كتني ناي آفاكر لازم أم هردو بهفر كاربكن وأم مقتنع بهم بحقي طرفي دنيا حياته دو وتكاردو وسياسته دو هرتشتي. لجالي خوه كتشك سربخه دبيجه كو برسجري كامزن جوا كامه دبيجن لجوتني خوه بجينين. مشكلة دبيرو باوريه مروف داين مثلا تبين السر دين قال لك الميج دكين روجي دقرين قرآن تخينين بس نا تطبقين مشكلة قيش دي تطبيق يداي تبين سر سياسات جيولو يعني ايه سياسي جي تشتيد بيجن نا تطبقين اف مجتمعي هاني قال لك تشتيد قوتن بس نا تطبقين او مشكلة ما نكشتك بخوات التطبيق يداي. راديو دنگ زلال نرين و هلوستن سياسيان د درباري بمجاري دستند. دورة حركة كردي دهن جبو ما في جني براسي قلكي قلس حركة كردي دبي آلي كارب بجنيرة حتى ويبقين ما في وي ايه قلتي خصن وقت عالما بيشكتي دي وقت أوروبا دي وقت دولتي ايه بيشكتي وإيرو ما في جني وحريتاوي آزادياوي بيري أبايا اشتبقرا كردي تي خصن أو كسيب وأز دبيجة السياسي ما أز حزبي ما ايه وخد بيشكشي ملت جوي أب دورتي خصن وما في جني بيك بيني جنب بگره و پیکویه. تانها جن اف ماف بدست نخستیه و ریجیان و نرتیاوی دری خستنا پارتین سیاسی ده کیمه و نلگوری کسایتیه ویه. غير عادات وتقاليد مجتمعي مجي بالي خراب يعني الحقيقة أنا قبولناك بيركك في جفاتك يروني الناس إسلام أدروني مناقشة وضعك سياسي معين بك كارب هبالي خروني بملتي خرب خلقي خرب معاناة نخل بك على قلج غيري خر نكار مجالنا ديني يعني يكهر الجيكي كار بك بلكي يكتعبرك يوليد نار نشلوب بيرك در ناس زاما كار أو مرحلة جيم بجن كاربن هدي تجاوز بكن غور نسبة بجن قال لك يباشم كاربن تحقيق بكن ويقال لك يباش. جبو راديو دنگ زلال گلناز حسين دربيسي. سازیا نتوین یک گرتی پدوین خواندن دشینه ناوا سوریا و روجاوای کردستانی
کو هجمارک چنده او چند پدیوین دن گهشتنه نوا باجار دربیسیه جی لحتان ها نهاتنه پاروکرن و چگهانه ما کوان خلو راپورک دوی مجاریده آماده کریه فرمو ام تفده لیگودار بکن. تبی کوروشا سوریه دجوار و به تایبەتی روج آوای کردستانی هین آلیکارین مروفاهی گهشت نوان. درخستنان توین یک بویی یا زاروکا یونیسف گلک پدیوی و آلافین شاگرتا گهشت نباجار دربیسیه. رهبر سازی ماموسین لباجار دربیسیه یه گریدایی به وزارت تربیه و جمره آخفی. از فاروق احمد محمد امين سر تعليم اساسي مجمعي دربيسيد جبوبان اف حقا بيك هاتن جمرن مجموعك حقا بجمر هاتن يونيسف منظمات عالميه دريا مديريه تربيه القاشتنما اف حقا ابعد ديوان 4000 حقيبا حقيبه طبعا محتويات قشت كرتونه دنا كمحتويات كرتوني كنا مزان بس الجور منري اقلام دفاتر محاين مساطر ما اني قاش دربيسيه جلد دربيسيتنا ورغم بالمدرسه قرماني مخصوص مدرسة قرمانة أم بندا آليات كنا بيشوا وزع المدارس أف حقائب السدون وذكرتون هكرتونك دور 20 طالبات ترى 20 طالبات حقيبة تعليمية سيزح بهنا سيزح حقيبة تعليمية يعني عبارة عن أدوات هندسية ونجبو خاص بمدارسة إيه تعليمية حقائب ترفيه هنا أوجد وازدا كرتونا أبجي مهر كبير مدرسة حسب مدارسة لأف آلافين كو جهشنا باجار دربيسية هي اللي شاگردان نهاتية بلافكرن وچاوانية بلافكرن جين ديارة أمي طبعا أمي ببلشن آليات توزيع أمي ببلشن صفية أول دي حطاك جي أمي بسكرن يعني أول شيء دس بكاي من صفية أول قشي بوزع المدينة والريف بشتك ما خلاص كرن الجمع ما حقائب أمي بين صفية جدا وهكذا حتى صفية شاشة حسب عددين موجود طبعا ما قو آلية توزيع شباب أمي ذاك المدارسة أمي طلابي موجود على أرض الواقع أنا قال لك جيت سر ملاكي مدارس أنا بس بيكون مثلا دركتنش درفا سوري أمي بنرن إيه موجود أو كسيك داومينا أمي عددين وان بينن والسر الأساسية في عددين موجود إيه داومين أمي فان حقابة بدن طبعا أمي فان حقابة بدن مدير بناء على كتابك رسمي مدير مختوم بختمار مدرسة توقيعات مديرية مدرسة عددي طلابة تيدي أو يبين جمر سر أساسية فان عددا وفي ختمة أمي بدن المدير وبرس أوا قالوا شاگردين باجار دربيسية ودمك نزيك ده كيفان بفان آلافان بين يانا جباجار دربيسية كوفان خلو جبو راديو دنگيزلا بلی گذاری من دل خوش کرنا زاروکان ده وی دماهانی ده پر خوشه انترنت و بکار آنی ناوی بویا مجارک جه آخافتنی ده نوا جواکا کردی ده و بکار آنینا خراب و نرینی جه فهم کرنا انترنت بویا جه نرخی لجم گلک کسین لباجاری درویسیه و چگهانه ما همرین مال سعید راپورت اک دوی مجاریده آماده کریه فرمو عملوی گذار بکن پشتی پیشکتن آمزن دواره تکیلیان ده و به تایبەتی جی د جیهانا ئەتەرنێتێ ده ئێدی جوورەیە نو ji têkiliyên civakî daketin holê wek Yahoo, Messenger, Skype, Twitter, Facebook û herwiha tadawî. Enternet bûye tiştekî pêwîst ku pêdiviyên sereke yên têkiliyan bi wê têqedandin. Lê ji alîkî din ve welatiyên bajar gazin dikin ku enternet bi awayekî nedurist ji aliyê keç û xortan tê bikar anîn û gelek problem jî ji ber vê yekê daketin holê. Ji bo ku em nas bikin bê ev problem çi ne, me berê xwe da kolanên bajarê dirbêsiyê û em vanerîna derketin. دبيد ما هاني دي ام نرين دي كيجان انترنت ام بتكين انه خورتي ما قرك داخل سر وضعي انها وسر رجاء انها اقرا نجمر لازمه اي بس ام تبينن انه تشني عكس الشيء درت كيف تماما دكفن ايجو هرسر ابراجا ايجو هرج مرسل مواقعني دني ايجو ويسورتني خداخن أستالبك صفينا هم براسي أسقل لك هوالي خد بينم أزبين مرة يعني بس 4 ساعات للسيرفي فيسبوكين وإنترنتين حتى تين مدرسة موبايلي خب خورتينن قاشي درجة أنه خلنا خوش إهمال كرنا عم سؤالك يصير خندني بكن تشتك نزان بس تورسر إنترنت وفيسبوك ويبري قشي برسفير بذن مرة جانا مدرس لاوا الهوالي خدكن المذا ناقرين برا تركيزان نلقالي مرة أو وسيلة تواصل اجتماعي جريجن بس جمع بوي تواصل لا أخلاقي بحالك يخب كتشكات كنش حسكرنا علاقات أج تأثير شخصية بيدك الانترنت شيء ويجبوش تواصلك ببرسك بيكتشكي نزاني بميديا تشكي ندي
لید گرن و اوتشیان اید خواز ناس بکه الانترنت وینه مخابن اوتشیان تیب استخدام کرم بسلوکی نخوش درباس في المواقع نخوش دنرينا ولاتياندا کو گنجین باجار باندورکا پرمزن لوان بویا جبر بکار آنینا شاش جه انترنتی را و بتایبتی نیینا تیکلین جواکی کو بویا سدمکا سرکا جزیده بونا پروبلمان دناف مالبات دا بتایبتی و دناف جواکی دا بگشتی از بينم ثقافة بدربيرنا ماي اجتماعيا ام خورت ام دربير ام صافرين ام مرن جبونا انه تلبينا انه حتى نخوشيجي شي دبين كسك نما درب سر كسك يدجي ما جهف قط كريج حرقه ليده تعدل وان كري انه قال لك وقتاوان دبي يعني ادمان بان شي دبي يعني درجتا انا انسان خورتني هنا ناس ناكن جوان تشد خو تشفت خو كنجي نصاغد كذا كنجي رات كذا مثلا بخورتك يا بالي خسر انترنت يمكن او اوروبا يا الكويدي سروا ناس كبيتري جاوي ادن دري ماليده نفسيا تاثيرين حتى انسان صحيا زي قال كي تاثيرين سر انسان تأثيرات الخورتات بخورت نماد مين بهالشيء خو تجري دام في هاوي والجباك شيء خورت خطاهات وكت شاشتي اجباري وشاشتي جباك شيء يعني مالبات خورتك يواندك خورتك ام بحاجتي وخورتي هانينه اب خورج دست مالباتي شو بوچه يعني خرابي خورتي مالباتي شنامينه نجويرد مين نج مالباتي دوين بلا خورتي مي في دراجي دو مواقع ندندرن افكاري وانشتي غارتن لا نقطه هانجي لازم هاي مجهبه امشا خورتي ما نهيلن اجالي كده اخلاقيا حلال وارشي وجالي كده بردو تيارات نبدن واج مجتمعي وانقد بكن دماکو مارک زاگربرگ برنامه فیسبوک پیک آنی لسر انترنتی اوی جیهانک نو آفران جگلک نفشان ره و بلز اف جیهان بویا یکم جگلک خلکان ره زانیاری دبیجن مروف چندی بکاری به پیشکتنا تکنولوژیا بدست خینه و سوداجی بگره او قاسی مروف دکاره جیانی بپیشخینه جبو رادیو دنگ زلال همرین مل سعید لی باجار دربیسیه گلک کار پیشکتنه جناوا وان کاراجی کاری ترزی ده درباری وی مجارده هفکاری ما عبدالعزیز تمی راپورک جمره آماده کریه فرمو ام گهدار بکن به روشا ترزی دربیسیه چیه؟ روشا ترزی لباجار دربیسیه چاوا در باز دبه دناف برا پیشکتن یانجی پاشکتن دما داویده ده دسپیک ده ترزی ناصر ده آخوه لسر ترزی دناف چاندا کرده خياطة مجالي ما كردي دي يعني كرد بالذات جي ألوانا برحس يعني ألواني طبيعة الجمعة مقدسة يعني تناسكر جي ألوانا شهدو درتخيني مثلا أنا كتشكني مي دربيسية تي مثلا في والله أفلون شتوي باش أفلون صيفي باش أفلون مثلا بهاري باش فعلا ألوانا شهدو درتخيني جهلا موضة باعتبار إنه نيت هيود كذاني موضة تقلكي بيشكتني تناسكر يعني خياطة جهاتي ترهون دعوتي مجي ألواني طبيعة كشتيد هنا يعني ألواني محددا مثلا أنا الجم شامية مثلا الجم عربة لونك هي لوني رش خلص جارك اثنين حتاخذ لوني سبيل خدك تناسكر أوجي وجهاك بوك به ودنارينا ترزي ناصر ده كو بيشكتن ده ترزية ده چبويا بيشكتن هي يعني سنة از ايمه از 20 سالك الشامي مام هاتنام فيدا قال لك كيمو بس فتراق از هاتم فيدا براستي يعني خياطي ما قال لك بيشكتن شيلا خياطات وشيلا موضه انا مش ترقد اسيرك هي انه مجالي نت قال لك اليكاريه بواردك وخياطي ما يجيب خدك جهاتين بدون استثناء يعني خبيش دخينين يعني انه بريده سالات الدربيسي بلكي خياطك ثاني نسائي هبو هات الدربيسي بغير ما شاء الله قش خياطي نسائي وقش ايديش موضه فهم دكن وش مساله انه اف هندي واف اوروبي واف تركي واف جلي كردي تناسكر چما جنا كرد كاري ترزيه دكه یا ترزی دبیجه کو کچن کرد دماداوی ده هاتنا گوهرتن جالی مودا و بونه چاندا کردی و جلین کردی بالاوان بهتر دکشینه جن پیش کردی درودنا جبر بربا يعني اف وضع يكجي ريلي ذكر وشلو زلام هركز دركتن دور جن شلو يخو ازبال بكن علي كاريه بزلامي خور بك وزارو في خارج نيم زوج طبعا بيجن وعلي كاريه بك بزلامي خور ويدروتني بك وريجنير وبوي عشائري يكجي از باور بك اف 4 ساله ما ازروتني كم ام ظرفه كي مخاشم مو ازروتن بيخو ازبات كرجواتي ده از بنجي كچكي و ازر دخم يعني مالبات شلو كچا خو افاكر بوي افابك بس از يعني بلي فتره كي بلي فيش ورشا سوري اروجاوا دسبي بك كجي قال لك اف ايمو يونزافشي قال لك قدان فيتشتي انا نا باور بك انا نا هركز دخواز خزانه بك
هر کس دخواه سلاح که دسته خود چه که سلاح که کار پیجینی آوا بکه جانا خود در باز بک بزلام رجبر زلام بونه چن نما کارن یا و یکا ما مستبق خواستانا یا و انا یکا کارکرج دخوازن جبو جیانی به هفر تمام بکن از دبینم بوی ارته نوق بدميك بري شورشاس رجع عفا چه ببه نا كيم بونه جبر از بينم كيم بونو قال لك اهتمام دانت شكي هنري وكردي ويعني اسكتشا كردم از اف دبيك كام تشكر ما اف موضات تشتت باش كان منخ يعني تشتت باش كاتن جينبو لغوري نرين قال لك كسان كو كلاپورا كردي هم بهم ودگره وجلو برگن كردي بوناجه خود گرند ناب جواكا كردي ده جبو راديو دنگزلال عبد العزيز تمي دربسي بله گهداری رادیو دنگزلال ام لوردگهن داویا بولتنا تایبت یا نوچه‌یا تا مجمیر دو نوچه بزمان عربی ده کیف و خوشیه ده بمینن دم باش